Danas spremamo podvorak. Počela je sezona kiselog kupusa, a podvorak je moje omiljeno zimsko jelo. Spremam ga onako kako me je moja majka naučila i nema greške. Za pripremu ovog jela bit će vam potrebno 1 kg kiselog kupusa, 4 do 5 svinjskih šnicli, luk, šargarepa, so i biber. Ostanite sa nama, sledi priprema. Najpre prodinstamo luk i šargarepu. Potom dodajemo kiseli kupus. Posolimo vrlo malo s obzirom da je kiseli kupus već slan i obavezno pobiberimo. Veoma je bitno kiseli kupus sa lukom prodinstati jedno 20 minuta, a potom dodati i vodu. Ostaviti da se krčka jedno pola sata, a za to vreme pripremate šnicle. Šnicle kratko propržite i obavezno naravno začinite. Ja sam samo posolila i pobiberila. Potom kupus prebacujemo u posudu u kojoj ćemo ga zapeći, odnosno staviti u rernu, a preko kupusa stavljamo šnicle. Potom ubacujemo u rernu i pečemo nekih pola sata. I podvorak je spreman za posluženje. Ja sam navikla da ga jedem uz krompir pire. Detaljan recept sa merama je u opisu videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.